جناوند نوچیان رادیو دنگ گلدن باش گودرنجا ایرو 21 ترم 2025 دوشم بروکسل ساعت 15 لآمده 16 اما نوچیان پیشکش بکن دم آزادی ریبرا پوی سروک میته ده سردان دم پارتیه بکه سروک استخبارات نتویه ترکمیت ابراهیم کالن ایرول مجلس و بچه سردان دم پارتیه ده هف سروک انگشتین دم پارتیه طلعاتی مولاره تونجر بکران و آلیگری سروک کما مجلس گلستان کلچکوچید و سزای تملی پیشوازیه کالن مکن کالن پشت سردان دم پارتیه و ساعت دیان ده بچه سردان آکپه یره که ناسنامه سیمکو کوبانی اشکره کرد. ناوند راگاندن یره که به داخوانی دویمین ناسنامه شهید سیمکو کوبانی اشکره کرد. ناوند گوت مد داخوانی که بری نهاده گوتو بود ایریشا هزن ایران یا بدرون لسر گنده شیوه گوزن یا لحرم پنجوین هفره سیمکو کوبانی شهید بوده. مدیار کربو که مد دمک نیز در ناسنامه شهید سیمکو کوبانی برای گشتره پاروه بکن. نه هم ناسنامه هفره خواه جگل خواه یه ولد پاریز و برای گشتره اشکره دکن. امیتو سینی بناف سیمکو کوبانی لکام یاران جدایک بویه دایکو باف شینو جهانگیر در 19 ترم 2025 ده لپنجوینه شهید بویه سیمکو کوبانی اولاد اصل یه گلمه روجلت کردستانیه او هر تن بجسارت لدیج رژیم داگرکر کونه پرست تکوشن کریه یره که گوت کو ایریشن بوی رنگی نامردانه ریین چاره سریه و دختمینه و دبه صدام کریز و کاوسن تبعی ایران و روجاوای کردستانه دویور زانین کو گلمه و هزین یره که و خواه بپارزه جوینا گلا هامبورگه دوی جبو بسرکتنا پیواجوی تیب کوشن دکتر İdris Paluken de civina gela Hamburg'e da got emliku derebinci divê ji bo ku ev pêvajo baştiyê bencam bibe têv koşin. Gelê Kurdistanê tevî polîtikayên înkarê yên sedsalî ji tucar çok netewan. Eger em îro qala aştî û azadiyê dikin ev bi saya şehîdên me û Birêz Öcalan e ku emrê xwe fedayê gelê xwe kiriye. Em ji dixwazin bi nasname û rûmata xwe bijîn. Ev tekoşîn ve devam bike û bi aştiyê çareser bibe. Parlamentera Partiya Çapa Meclisa Federal Cansu Özdemir jî di civînê de axivî û çavderiyên xwe derbara merasîma şewetandina çêkana koma gerîlayan de parve kir. Cansu Özdemir wiha got gerîlayên jin ên ku bi pêşengiya pêsê hozat derketin ser dike nişanê hemû ciyanê kirin ku jin jiyan azadî ne tene duruşmeyek e. Ta jê name jî 19 welat û saziyên reşan qirqirînê nas bikin. Komîteya Dîplomatîk a ta jê bi mebesta yazdemîn salvegera fermana sê tevaxê nameyek li gel dosyayek bi belge ji 19 welat û saziyên navnetewî reşan û xwast fermanê weke qîrkirînê fermî nas bikin. Ta jê li gel 19 welatan name û dosya qîrkirînê ji sekreterê giştiyê netewên Yekbûyî Antonio Guterres re jişandine û dibêje 11 salin li ser fermana heftê û çaran re derbas bû lehîna jî êş û birînên fermanê nehatine derman kirin. Heya niha 2009 mirovên nêzik û piraniya wan jin û zarokin di destên çeteyên Daişê de dilgirtîne. Çarenûsa bi sedan mirovanên me jî nayê zanîn. Hîn bi deyan gorên komî hene û nehatine vekirin. Hîna gorên nû jî tene dîtin. Ta jê dazanîn ku 14 welatan bi fermî fermana sê tebaxa 2014 were qîrkirînê nas kirine. Me tevgera azadiyê jinên êzîdî jî dosyek berfireh li ser fermana amadekiriye û pêşkêşî we dikin. Em jî we daxwaz dikin ku hûn jî bi erk û berpirsiyartiyên xwe ya mirovî rabin û fermanê bi fermî weke qîrkirînê nas bikin. Weke jinên azadî ji bo em pêşîlî qîrkirînên jinê civaka xwe bigirin dengê xwe digihînin we.
هبده ulaş adalı به حرمت ببیرانی. کمیته رهبری تفگر شورشگری یکبوی گلان هبده بداخوانی که ulaş adalı ببیرانی. هبده گفت هفره ulaş adalı و که نفره که شر شورشگری بکده خواه دنوا تکوشنا سوسالیزم دا میشه. هفرتی خواه پیشکش تکوشنا لچیان کردستان شورش روژاوا و انترناسیونال کرد. به وی پراتیکا خواه تمی اثبات کرد که شروانه که پیشنگ یه خودی بریارداری سوسیالیزم شورش کرد. هبده گفت که ulaş adalı یک جدا مرزانیرن تفگر شورشی یک بوی گلان بو. آرمانجا سوسیالیزم و شورش یک بوی کردستان و ترکیه لهمبری ریوبریان بارباریا کپیتالیست یا الهرم یکانه آلترناتیف و هیویه. شهید ulaş adalı جی به حسرت سوسیالیزم یک بوی گلان تکوشین کرد. او ریامه رونید که او امه مشا خویا لبر و رونایه دوام بکن. حالی ده ترکولو اما آشتی و جواک دموکراتیک آفا بکن. بردف که مجلس جنان یا دم پارتی حالی ده ترکولو بریا جوینا مجلس لناوند پارتی جوینا چاپمنی الدرخست. حالی ده ترکولو گوت که جنین که پیشنگی شورش روژاوا کرنه و دکن سلاف کر شهیدن کنکوژی پرسسه و همون شهیدن آزادی و دموکراسی ببیرانی و گوت مخابن زینیت چتن دایشه لسوی دیای جاره کدین شنبویه و جنین جواک درزی و علوی تنه رواندن. ببانگر رهبر عبدالله جالانیا 27 اثبات هویا گرلانیا بگشتن آزادی و دموکراسی یک راستقین مزین بویه. پنگاوا کبرز عبدالله جالان به پنگاوا 11 تموزه کو گرلان آزادی به اراده خواه چکن خوشهوتاندن قناعت دنیا دیروکیه. دوی ایدی زخت و زور لسرناسنامه زمان و عایدیت گل کرد ورن را کرن. دوی هر جور مافن گل ما بقانونان ورن مسوگر کرن. حالده ترک اولو دیار کرد که کمیسیون دبن سیوان مجلس دور آوا کرن گرینگه و گوت پدویا تواهی ترکیه بتایبتی جنان باشتی و دموکراسی راستقینه هیا. روزانه جن تنه کشتن و راستی دستریجیان تین. جبو و دوی جن 24 ساعته کار بکن. حالده ترک اولو دیار کرد که ترکیه جهکاری یک مزین و دجوار هیا و گوت ده سیستم دولت مرده ام نکارن بحثا وکویا جن و میران بکن. کسین که بحثا پیروزی مالبات دکن قد بحثا 136 جنین که دناوا چند مهن و ساله ده هاتن کشتن نکن. از جاردن بانکای یک رزیا جنان دکم که جبا اشتی و جوا که دموکراتیک تکوش نبکن. دوی همو جنین لترکیه ورن جمع هف و با آوایی که رزیستینی جبو مافن جنان جبو نرخین که جیان آوا کرنا تکوشنه بکن. کیوژین سمبولا برخودان و تکوشنه. کیوژین جنکه او یک جپشنین تفگر نوجن کرنا چینه هم وک کسایت کوجهی و هم جو شورشگر بتایبتی به تکوشن جبو مافن جنان و آزادی چینه تیناس کرن. کیوژین د سال 1875 ده لگند خیا یا ایالت انهویی یا چینه جدایک بویه. جبر و د تمنک بچوک ده تفیکو د نوا جواکه ده ندهشتن زاروکن کچ بچن دبستانه جی مالبات گرینگی ده پروردهیه و کیوژین لدبستانه کو او دکاره پروردهیه که روژاوایی بیستینه حد خیید کرن. کیوژین روش بندستی جنه یا چینه جکور و هیز کر و لهمبری نحقیان پینوس خواه بکارانی. آرمانجا کیوژین او بکو برای ویژه دنگ جنان بده بیستین. ده دسپیکا 3 سالا بیستان ده بشتر تفگرن شورشگری بو و لدیجی خاندانیا خینگ یا چینه تکوشین کرد. کیوژین جبو پاراستنا مافن جنان و گوهرتنا پرگال فیودالیا چینه تبلی تکوشنا چکداری بو. ده سال 1907 ده
کی و جین و هەواڵên wê li dijî desthilatdariyê xîn serhildan kirin. Serhildan têk çû û kî û jîn hat girtin. Di dema girtingehê de bû rastî işkenceyên giran hat û wekî rêberek şoreşger di tirmeya 1970 de hata darvekirin. Piştî mirinê wê kî û jîn tenê weke kesayetek giringa tevgera şoreşgeriya li Çînê di heman demê de weke yek ji sembolên têkoşîna ji bo mafên jinan hat bibîranîn. Îro li Çînê û li seranserê cîhanê müze, peyker, bîrdarî hene ku bîranîna wê zindî dihêlin. Fedakarî û îdealên kî û jîn ji bo kesên ku ji bo mafên jinan û azadiyê têkoşînê dikin dibîne ronahiyek. Berdana girtiyê 30 salan carekê din hate talûk kirin. Sadık Hasan ku li girtingeya Tekirdağê hejmara yekê tê girtin û 30 salên girtiye berdana wî ji hêla desteya îrade ve cara duyemîn ji bo 3 mehan hate talûk kirin. Desteya îradeyê di heştê çileyê de kom bû û daxwaza berdana Hasan 6 mehan talûk kir. Desteya îradeyê duyemîn carê ku bi bahaneya Hasan poşman nîne berdana wî ji bo 3 mehan din talûk kir. Nirxandina rewşa Hasan ve di nê cotmeyê de were kirin. Peymana petrolê ya Tirkiye û Iraqê bi dawî dibe. Peymana xeta boriya petrola xam ya ku di sala 1973 de di navbera Tirkiye û Iraqê de hatibû îmzekirin ve tirmeya 2026 de bi dawî bibe. Ev peymana ku di sala 1973 de hatibû îmzekirin ji xeta boriya petrola xam ya di navbera Iraq û Tirkiye de yek jî boriya ve guhestina enerjiya giringa Tirkiye'ye. Peyman di nav salan de li gorî pêdiviyên guherîner bi protokolên cuda hatiye nûkirin. Herî dawî di sala 2010 de ji bo 15 salan hatibû dirêjkirin. Me nûçe pêşkêşkirin bimînin di nav xêr û xweşiyê de.